Kana go tlo go bogola dintšaela ke Batista Dibautu ke fana ka Batista ke a lo dumedisa bagaetso tlatlile metsi mo isong ga ke tse re la bona go seramiana ge ra le nna serame sa teng go lebega ke setlhaetsi ka gore nna ke nwa diterenke tse di tsididi di-coke masigo mo ke phone ya me lo ya bona nako ke 22:08 just 8 minutes after 10 and I ke itse gore go tla nna ya but thanks God for being mobile kgona go google di Facebook ntse ke o ramollo mo kgaolong kana check Facebook ene le tloa but otherwise go bosigo na ga gona mathata ke bana ba UB yano ne a bona Samsung ya me ko le go to Wi-Fi ke ba re monna Batista santse o irisa phone tsa machina wa o irisa phone tsa machina e kwa le go te Wi-Fi ke a ke tshega tota ke go ta te Wi-Fi okay wa ka nna la mpona Batista ke mo le hihi nona me ke tsa go rwa bone mo le himba gaetso mme ke batla go tlhapa so ke emella ke ya Gaborone ka bo 7 no actually before 7 then ke tla ke re ya go lala kwa Gaborone ka Saturday morning ke a emella ka Intercape ya ko Johannesburg South Africa e ditse 250 pula go palama luxurious coach I think kana video bus ya teng but otherwise I hope ke la ntle ke tsamaya ka bus I hope trip ya teng tla nna monate other than that go shapoela ke mo se herelela Dark City mo kgaolong ya gangwa ke tse west ga o tswa mo kanyo ya ko Jwaneng ela gare ga kanyo le Jwaneng o hologa Skontere o bo re gravel o botsana mo go yone toropo motse storopo ya ga rona otherwise guys ke one batho ba robetse na melo ya me go ra rotletse go robala ka bo 11 so gompieno ke decide le go tlhatla metsi ya la mo isomo ke go tlhapa gore re phakela be ke itshutla matlhaela ke tla tlhapa go ga se go Gaborone ngwedi o ntse moswana re bone gore lo ka mmona go pogana go senya lens ya me ngwedi go moswana dinaledi di gadile otherwise ke ntse ke a kgotletsa e tlhatlile ka di-tin tse 3 kana di video ya meteme kana le di bitsa engana mechekane kana diteramo batho tlha batho mese diteramo go twa dio tse di tona awa metsi a me tlo ga thithala be ke tsenya mo emereng ke e tshiwa I really want to shop because of poor late re depend mo ngweding hela but go tla siama modimote wana se mo se ke se lemoleng ka batho ba le gae ke gore batho ba le gae ba itumela these guys ke nna ha ke le mo gae ke nna ke utlwa ba heta maphakela ba itumetse ba namla leuba ba sena la ile mathata o kgona malwa ke a ke utlwenya ha ke ikomosa ke sa tlosa gore they are happy with just a little it's like ga bana sepe because ga ba duele dibili ga ba duele of course ba duela metsi ke yone bile e tlang batho ya talking about 20 pula ka kgwedi kana ke 2 months ga ke you know so like mo ile gore o kgona go duela ngwatse 5 ha ile Batista ha ke na le madisentla otherwise ke ditso po e nngwe yana pele sa ga ke tla ja party ya me
ka December gore ke party ya eng ga ke itse kana ke lese gore party celebration either ke any party, any celebration, any gathering e leng ya mela ga teng ke tla ja kgomo ya teng ke ja kgomo a ke re go ja kgomo mo rona re go itse ntwa se ke tle ke share lo bone gore ke tobetse laptop ke ntse ke batla nako gone yana ke 13 past ke bone ora 13 past 10 22:13 and dintse tse ntse di bogola di didimetsa sorry phiri di bolaile kana nkwe me kana ke be ke boye ho itse la ke le mo isonyana guys tsa gorla lo tsoga sentle gongwe le gongwe go lo leng teng na ke Batista hela gompieno ga ke na ditlotlo tse dintsi except gore in the morning ke a travela ga ke emela kana phakela gore koloi e tla be ke palame ya go mpa ko Scontiri. I hope I will get bus ya 7 e tswang ko Gaborone ke ra e tswang ko Janeng ya Gaborone be ke duela 37 pula 50 which is a lot of money, €3.70. Yeah, but not how it translates is not a lot of money, you know. But it tlwaetse ka moso ke a go lala ko SSKB ko kampeng ya Masole go na le melao teng ga go itirelelwe. That's why ke sa kgonane le Masole because melao ya bone nna nka se ke kgone malwane ke heta le tsala ya me ba ngwanyana re wo ka hela ngoteng ke re tshwarane ka matsogo kana ne re coverane no ne re sa coverana actually re coverane ha re itsa snap e be go tela le sole le re ke mongwe le sole ho mogonyana ka ra re no ga gona le sole ha re me kana halo le mo kampeng gona le melao e be re gota melao ya go itsa dinepe bile ne go botsa melao ya eng ya go itsa dinepe a re nya gona le melao ga go tshwane le ko ntle ja maibe ke tla re maybe ke submit ke re okay sorry rara apologize we made a mistake re ne re sa awake melao ya mo kampeng it will never happen again and ever since then I ise go diraga na ke tshaba sesole but ne ke batla go nna le sole and every time ke bona masole itaete bore is little over every time ke bona masole ba apere go ga bone I just feel like ke lebeletse movie especially le mo kampeng mole bona koloi ya bone tona and you know le di plane tsa bone di landa on the other side you know but anyway I hope this ga go interfere le security tsa lehatshe ga ke expose or anything it's just an amazing view go bona bontlenyane jo ne ke bo bona ko SSKB so le ina bathong ha le lo batla go bona dio tsa sesole lo ko kampe gate kae ko ditshupong tse di nnang ngwaga le ngwaga usually di nna ko boipuso hall ko fairgrounds ke teng lo kana la tsena ko section ya masole nna go palama pitse kana ke go ithutetse teng ko kampeng ya masole ever since ke pagama pitse ne tshwere ke motho a goga ko pele ga ha ise ke palame pitse gope. All right guys, Batista signing out. I'll talk to you soon. Hope you enjoyed the video. Yaka kelaela ka pula aine. Peace be with you. Umpino lo bale Matayo. Okay, bye.